Patriotic Chelsea for Ashe 1 and a surroundings of so Ashe 2 or about 15 minutes. Yellow card. One of the morning. Samuel Ugu. Hey, sorry. That's possible for the bro. I see. Oh, china sports for more background. Ya more be yellow card. Yeah. Oh, yeah, the show you say ya. Efe. Go Facebook. Not join me. At here for what to saying. Me sure some who ye. Join me on Facebook. And I'm address my family who's a Pentecost Kunkano. Chanton of Chanton Classic. Catching it, me near about test, say, Quasieda, Unimidia mepe. Abusia, may I sure so who ye? Machia we my we. Mamanchia min kurasi for nina. Enkurana me bo, e min kurasi for nina. Men kwana banye min tum now so me have 3 regions in so. Me and I me share Bono Central, Member of Parliament, Bono Central, Regional Minister, Yanji Mintum, Nansun Krasufo nyina. Mena 2020 me sasa members of Parliament, Binum Shebre ewo Bono region we mu no. Wo ya memang Krasufo na sasa Shebre. Isaso wo mo na de banchi de bode ba wo mo na fa eye enkurase, wo mo na fa kwamfo so. Nti wo mo nyina hene ne me. Womu nyina MP enemy nanso me nkɔ parliament me ni nkurasefo na di nkomo womu teme kasa enti me ka kyerɛ sɛ nkurasefo we so womu kwan nye womu so nye womu nkani anye wan kwan ya 2020 de si ye no ebesi 2024 you know me nkase ye ntuntiawo na emo no me chini nkurase to am chia me nkurasefo ni nyina sando mampurisi babia wafansu yamire me chiame nkura asefo ni nyina wo mu nyina bie mu kuha nkura wo kenyanse ntotoroso omahini so diaba nkrankwanta nyameyama brofu edu sunyani east sunyani west municipal nkura asefo ni nyina mo hotesan umpagya masana mehwemo better na mekodon sesere enne mekodon sesere what dey asi wodon sesere haha na before asana mekodon sesere no ena same ka kire mo se ye Sompa FM beko ndi fatana wakono emfatana won kwankwa nuase ne pipe ano enti asem bi esomo no ye hwesa asem no ye be wura ase ye hunu de kofa baaye ye be hunu de ede baaye na fe ye hunu asem no ni ti anenti join Facebook so kai rest famiko Sambenet Oibeka say oh ya sem no yen kan tra na ya kan tra o chena na yakofa story fufuro dabi ye make sure say be conclusion na ehunu sa asem no anie na wo de bi atu hofo enti nura mo amutie bi no mo hunu sa ye ko amarone ye ne bema ne lawyer edi nkomo ye sanso ko na ye ne lawyer akwabo a ono eye council edema eye Sambenet a family no ne boafo mapa edi nkomo ye wiye bodyguard na join me uhunu se omode ne wura kam na za police ni we no ena ye call her ena minimi team ni nyina nanti straight to the chief executive officer Sambenet ne office ama makobusa ne se papa wo enyomo da ese ne wura no den ne course asem no den because nti basam na kire mimu ena so ye na Poku Piesie tenase na me bo amane ene close to 1 hour me the chief executive officer ene na lawyer for ene ne manyina ene na me hu mapa no ne ma me tenase be 1 na so ne to nyina na enamu ko ho ko tia asem no ono so ne de na nsem ni ensem esisi sa nsem esisi ni enne mbeka asem no basem na meka nsem no ne wom a eni mi nwura court ho ne emon no de enka court nsem no ho esa wotibie no memo wate nti twa me so wate ase na mi wie a me do ko don sesere se onim don sesere a wo sunyan krodua we mu sunyan no o ko ba kuni aba uduru ba kuni aba na wa pai on sanifa sa wo pai wanim straight ya
enya ho na woko udu ba ko na ba run about na kuro na emu atutu te sesebe obi mpaase no saa kuro num ho asa na mekere no saa kuro na uduru post office ho na o pai careful na light bia nso street light ni nyina dundum no saa kuro no ho asem na meka no ma menchia eye magazine fo nyina matese mobiem ku ha masagajo ho ya de PRO one cabinet ene mo ho ni nyina matese mobiem ku ha nyagidie master kwadwo engine fitter ene car doctor ba ko pe master olongon matese musuma biem ku ha information centers ni nyina su akwa information center pacho ba bia oye bi order messages ne breme ye tie wa how they just type atiefo eniti me do beko asu akwa sorry me do beko don sesere better ewo ba kuni aba udu ba kuni aba na o manefa wonsani fa ba bia romanfo asi wo mo eye novitiate bi kama romanfo mission bi no yes ofa romanfo ni nchemu ho a eho sa kwan no metimi de mensasi me bose time na ye wo Moonlight FM ye former station no ye ho adwuma papa ana nyame ado munya kwan ana me se meye ho adwuma momonya nkania ana nyame adom efo ya me ne di nkomo yi aban ede wo mo din eka eye wo ma ese munya nkania e wo Sunyani kurodua we mu in the Bono region Woma sisi Paul ni bi yes nti ko attachment ya woma bie mu kuha e attachment ya Uncle P ono nkoa na ne supporter Taylor ni I friend Master Steven e wo Sunyani estate ono ne pam ne supporter Uncle P oni supporter size e wo Ghana ha wa bie mu kuha attachment ya better me dem as attachment ya fo nyina dwummo attachment ya omo ko techre adoroba obisi na na won ka se bi nja nche wo mo so na de advert ne ba no lingura so fo na de mi nsu aha kurobi e wo touch re fro ho why amoso pa jo he mo Facebook ye fro ho why amoso na kuro ni minim se wo mo di no honam sew o tra touch re pe na wo kọ school o free school ma na wo kọ why amoso regional minister unim ho me na minim ho kurobi so ye fro why amoso na bedru ho minim se wo medi no mo nam sew bedru na o maye moso ba se so maye gold meko ho so mako ho me go ngrase o na unim dan sesere ho asema me kan ya wa ye moso betwa amin ena wo mo di light post akwa kogu ho light post wo mo di akogu ho no wo mo di akogu ho se wo mo twinkani ade akoho na ankoye te se jo ba bia na wo mo ye nikanika ne design nanketwa kurobi wo Sunyani ha se fro nanketwa no e obaako ni aba ufiri baako ni aba na wokọ ha enuru miti aduasa obaje di se school fu omugu ho wo ko be sa ahensia nkania eni school mu ho enti wo mu isu generator na mini breka ma Joshua boni kanika ne kire wo mo so wo generator ubedwane ena don sesrefo ahemfo enam ensentrefo so ma nei enkani ekọ ho ena omodi light poles akwakogu ho so ya twe duruba bi nti mumfa light poles kogu ne yam sampete wo ma ewo nkura na se nyina se be ya 1 wo betimi enya Sompa FM Sompa TV ahwe 2 o betimi enya nkani ama nkora wo mo twro ensohwe ne nkora wo mo sua de no o betimi enya nkani ya de asua de ne nne aba afunimdi aba esefre no eye ICT efre no computer yi Ombenya bi asua de na ochrem kotro BC ya omatimi anya bi light post igu omo twen se forman beba now the light post na ba basis because a self help electrification project a shep enti ese kuro no moboa light post gu ho na nsane no omo koya light post aburu be se edu no kwabrane de eye ki aba besi wo asesa light post na gum e de adwane na light post de obi be wi anka Joshua ya baako mienu bi na nka firim na we de light post makomako du kwabrane de kia ba besi ho o ma hunu se kia ina asomasi na etwi yakobu se ni nua pra unu ose me empare mi sa me we are light post amankwara abone de empare mi o abc da hey ana nam se sa mo ene for my me ba twa wona ba be sa light post ni da ose me
je ne sais pas me ensi da ei na awawasem be ni na kire se osama enam so ono so okay yenko busa nsamanfo e wodom sesere wo mko busa nsamanfo e don sesere don sesere nsamanfo kura kire se saa wo mko adidi kura wo mo mae anenti ene de esi ye ne se don sesere hene ene na hemfo nyina bodwa na omo so omo hia radio station bia omo hia TV station bia station ba ko po omo hia no station ba ko pe ena wo omo ehia ne se ombra ya boy ya ba Sompa FM ena ya ne yetim ko he ye koduru ho a na nanom kita snap benkum ohene na nkasa duabo ene nua wo maburu no wodon sesere no na domi a wo madome nkrofo den sesere me pacho se wutie mi a enchem ba be tape ne de akyerew mebo no Facebook ntitie bi record bi na dua na wo mabo no mi wia ba be frɛ bosomfo bi na wa kyerɛ dua na se because dua na oboy ni nyadage na tie bi se ebi abaka se me ya bosomsem ene de dwuma de sa na producers na sha ma me yo nya sa na tie bi ebi na wusi ufie open light pole se wonnim na koto sa light pole ni bia tie bosom no tie duabo no wa ye Western Union duabo Western Union ana wa ye no e-levy wa ye ni momo enti transaction ni nyina bi wom so di agora ubewu enti enne ensam miensa ana me ba beka Kurobi ayakumaso for muntie me na ayakumaso hene wadaroma me the number we betu dwa from me producer no se a me producer number na 024 54 99999 utie mu wa ayakumaso a mafre ayakumaso hene enawie wamfa mafre na nanom mpanifo bi no wa ayakumaso o mamfa ho na kya me hene te a o ye choba kama manya no enti ameka no radio no so no ka kire ne se me se onfre me producer na ayakumaso hene na menkyere na de no nkonkoye ewo wo mo agyanan bia bi na ewo ayakumaso no because nkrofo bi beko ho na anadwi nkrofo bi beko ayakumaso agyanan bia no so na anadwi ebo 1142 a ayakumaso fo mesra mo agyanan bia na Majana bia tan awurade nyankopɛ na nya Saturday nka jo me ma wo ayakoma so agyanan bia na agyanan bia na ewo ayakoma so no enema bi guso menka enema na eguso no se jo manka no ano no enema na eguso no eye enema saka wafo ne de ye wo mo nema a wo mo hia ne den na sabe me nkura asefo no wo mo nim nti wo mo wie no mo de akogu ayitie fi ne so aya no so mo de kogu so nti mesramo en manyan lie say na anadwi won beko ho 1142 binum firi brekum saka wafo boys mienu firi brekum mienu firi tachiman ena miensa efiri sunya ha sei new town abrante ba akoka ho won beko ayakoma so agyanan bia no so eso etan enema gusu na enema na egusu no won de beya de na men ko ntimi ka kire na ayakoma so hene frame producer no na onfa mame na men kan kire no maka asema kire no no nkire wade koro na wadaroma enti saa so a na ayakoma fo so wo mesramo mamo na and wo mo sesa ne ma no free ho se wom bibi besi e wa ayakoma so e ma na moko agyanan bia no so no bibi besi ya free yade be take obi e wa ayakoma so o ma mo so mo bene mo kire ba wie mi wi a meti asi kurom ha sei na machire mo agyanan bia bi nso muntie enyim firi ha me kire agyanan bia miensa e wosunya ha sei enne won bekoso maka yakoma so de ba akwa kire wo nti fatu utirim na me di nkomo bi tawa ho me ba ensam na maboso ni nyina me de bebrɛw maka kire so asɛm ha wa fa bra ha obi sisiw obi abo bayie obi so ye ba ifo ba just pause for mo for commentary mo fa ayi ni mra me resource no everything South Africa for ni ana Hi Opoku we here na say we commentary dia ye wo ma so resource do betimi ama SOU
soy. Southampton. Sorry. Woman chemicals. Sorry. Say CHE. Chelsea. And Southampton for Asher Bien too. And Chelsea for so Asher Baku with some. Aqua Bono. Shia. Obani branding kakrani ninkomo. Makachira will say asem hawa fabraha. Aha ana any police for kasa. Na wa say nra me she obo say mekwa akobusa police for say adentia ye wa police for okurum ha sei. What I say? Na police free Kumasi and a bass and Bennett so. But I say me she obo. Chai idi mu aye brew. Memo who the real journalism any Nsem Sisi nankasa. Nsem de betie pi. Ba wa we here unhu de asi. Nti twɛn aha na Nsem Sisi no. Opani si obi adada no. Waji ni sika. Also obi adada won. Waji sika so odubeko police oye sofo. Oye nsenchuroni. Oye hwanya fane breme. Ana obi aba obaye. Obi no yirada, obi no obada. Teacher ni ana hwanya fane breme. Na me manu hu ni smoothness level. Opani majo. Boko de. Ohu ye. Macha. Odin the same. George Otehin. Bakuni aba hefa sa. Zoe Montessori. Asama wo bekan. On ka asem nto obi aso. Unni nkontobo nto obi aso. Asema enimu a enye nokore no oka Ghana mamara na obedi. O wadansidie bi esefata. Jitunza min twakuntumpo nto obi aso tise min je obi ahwe. Ye ha me na mere ne no ba bechewa. Merase. Ede na si ya ose obi age o opepe edu oson a osisi se ususu se wasisi nto de ba Nsem Sisi na oji edi na ede na esi anam da ase na de ekosi na ase Sompa FM. o mu se me free bro an for hade he ifota region ne ba sha o ya Ghana ni fe no to nchen na de kwa asem no so me SD ni ni ko asori nti me hu madafu bako asori no na me yede na me di asim me yede etu na nim asema o ye SD ni o ko SD asori no wa hifa bako ni abawa okay nti nkoma mere tumu se Ghana djuma nkaza no ye kamteni Ghana djuma no djuma bako nye de emwaye ngande no kore nti bisa pedwa hofo bia ye aka kapte djuma no nti se adama nko manko site Sompa FM. djuma no se djuma no side atu no ande ya adwem papa djuma mpena nya tezi kitwe bia timi fiduma nkonduma na ma de military no side ande ma bot of clock na ma bayere na ma bada jadi chian mata toa nkamta djuma to waware atu ai o mbasen o mafo better oba na be ma miensa be ma ba ko better to no yire na we be den kran de o hwe o mo okay we dey enter me busa osa nti to aso nti iri tu na nimu no o de to hwan anim iri tu madam for Steven o ni nyina na kwa so de ono so SD ni e o ba ko ni aba ha to aso nti iri tu na nimu no na so Sompa FM. nti me George na kan tam frame kapi na no mrere carpenter nti no nti o say oh kapi asema o de buy de say ayasam papa na me say okay there coin be na me fa so a manya sa tika na me so o mo tika kakra bi da bank die but eduma no kofon kakra nkora nti mata koye de e kai kamin kwandi an kaminya de mi matumi abu ada but nkora nti o kakra na me chin kakra sika no mi mankosa 2 weeks na makoyi sika na ide na mi di but sabuta na dam ni so nti pese mi sika na yede Sompa FM. abra mi hu chiro kwa me nyede
me mfa me sanya de enka no so okay obotumi ayede aboa me na me sister wo boa me a ka be ya me de fi se scan da makantum ni nti ne hutim kakra pe ma akoyede ma akoyi scan ma ayede na dem pese na biane side nkwana me de me yede ti obotumi boa me o sa kwa no so a ka me ne be yede me ne be ji no so obotumi aboa me na me so obotumi aboa kwa no so ni ko yi scan yede me mra no ti mi ko yi scan mra na o ti scan am ni ko yi ba no and look 70 million cash Steven and look 70 million cash but busum 9 die and busum na ko matumi anya 70 million fi se de e da mani so no djuma bi ye de e twetwa so wo ma me but scan e ba no ma fa nye sa project na ko asem no so go straight to the point me ko yi scan brand 70 me Sompa FM. na ose moabe na odebe bo ko yi 35 million no ose obodi mi mu na apeka ni bia ire ama no mo ko toka ai na ko yi 35 million no okay na ose okay ono ro onu de mi ko yi brand ose ro ba kutu onu na kantu nti se kodu me se edu 50 dia on certain peka no ye de emma na mi hu kan price na me dia matumi aya so ama mahu se kawe na dam ni maku akwata be kanu na mahu nti se me do 50 million on kuso ye de hwehwe kanu ye de emami na me hu kan price na me hu me dia ma hondi be ye de kan de doso be pre but we dey go straight o kasa na ya dodo we say we convey tire why and you command 35 million man 35 man and do na utu mi no na me say man 15 million na yeah 50 million and yes sir nti and do 3 weeks na me say brano 15 million na 65 million nti na me say 65 no de onkuso nye de empe kan mame but onpe kan mame sisi en manimo ya ansa na ya de edi brunya nti afi be mu na so asemisi ye 2021 okay nti awa anche endu na otwempo na me 35 million ye de edi brain na 70 million na me ka jan say yenko kumase na yenko ye de yenko pa ken bi ti asema o ka jan say on to the test but you better practice one na yanka sa yende test no say car type be na ota ma 70 million this is ko hun kan na o ko yiska na o de bra o je friend say saving na o de bra Steven no batai na o de akoto ho batai za o na o de koto hifa me scan no mam say me de adam mu say scan do 70 million na wa yiska na o dim o say obadi me na koto kan na me de amami na me say u yiska na so de koma nipa na auto kan na free wana so de kwa koto hin o so ruka kutu bank na wo na oni bank account na me say me bank account wo but me no me hu chemi an ma kwede makoyiso na what's what happen this saving na Steven no de no ho nchede no na wo contribute ska o bo abo sika no de akwa kotoka wo account number uko yi free account no ma ana wo kobra na ko yi free account no na de akoma Steven so no fa nkoto na account no the mini brand 35 million dem go if bank but the mini brand there uko ye uko sam fifiri ana wa de brand no no so de brand pay ya wo koto bank but wo bank accounts one fan ko tuma mo abo na ko pese be do 70 na obenya ka tro se benya ka 70 nti yen kona koyi na mfa nko tua nyesa na wo ye no back there to aso enti edu 70 no ena mka den se yen ko kumase na ye de o so wo nunya bi wo kumase wo ye fiteni nti obepe kan bi ayre ama me ebedu sa ina ma me na me chuki but nti won kan kire no no ngusu nye de empe kano na edu 70 now monya 70 million so go straight na o ka chenza munko kumase oyeko kumase no na akabusu nyensa na ye di bronya no so okay sata no so on motoro nsofie o headmaster or gateway okay nti also on motoro gateway school na wo ba ko ni aba secondary school na show okay also on motoro nsofie nti omugusu torrenti minya abutre kakrama no kasabu mic no minya abutre kakrama no na onye de omuntoro nsofie no wie nti mi twema omutoro nsofie no wie nti omutoro nsofie na ka usunye no edi bronya me saving ibabu di bronya yenko ansara yede edi bronya no so minya abutre kakra nti mi twenya ma edi bronya no wie edi bronya no wie na ka 2 weeks
Jewish edi bunyo no bi na Jewish be be nka say save yanko no so o mama no Sompa FM program bi nti SAS program no ona ability program no nti obaye de me man ntwenam so da bi 100 for man pa fufro na de ira ko bi 3 days pe na 2 days o kuma se na ya de aba oba no abaye de aboto aso o se da bi nti o kan no ma fa pressure manam me de miti dai ma ye program no wie ti ye program no wie na me bisan se da be na ye be ko so afre ni fitani no oguso peka ni binti o peka no nya kan na obaye de obefre ye o decide sama enyabusu mie nu o hona me kan se saving se kan no fama on pe ma me a de o ya na ayam tan na me ka kire madam fufuro bi wo on so ye teacher ni on so headmaster so on so o ba kunya wa so na so ya so da hu pe o ben ya so da hu na me ka se ba sisi na me ye de mpese me ye na skana ko di brai ho na on fanya de on pe kan mami to pe kan mami a me dis kan ayede Sompa FM to on so me catch no on so delay me on so nko na me ga to go afford me anka me yede take it me no me anka me pa me ka se me na ade ni hia me ti me anka to ko fit ni ho ba ku ni aba ho na me chere se mpe se no so o no ye short boot bi na o ka me se o ma to for secret bon nti no o ka se ka wo nani nti me ne de india no se me pe kwandi a o ye o hye engine bi nti me hu kan na me ka se so yomu nti me ni ka wo nani dia no e ko 65 na me so on ti me su kakra on ti me su but o kan na so okay o mo hye engine tu e ya se ti but me so mo ka se car die se o mo hye engine a me ma de onum tezi mu kakra no onye de on hwe ma me nti misa ko kata masoro baba ko bi on so yusu tezi no kata se ska we hwe ma me se eya na to on bo hu ya no kata no do kan ne de kan ni nyenti ma ne de ma me nto te o de min kata fit ni se on pa fu ne de nka nti ye Saturday no na fit ni sa fra me se wasa nya ka bi wo jeto nti me nko de ye nko na ye nko hwe mi ko na mi ko hwe na so okay wa kama ti mafre madam taxi driver no akoyede akohwe amame nti aditi Sunday na mede mi ko jato wo ko yede ko hwe kan nti mi ko hwe no so o George ka we ye nti ye ndia no nti hona na edia no e ko si 80 million nti 80 million no brand ka tem se yamra na me di 70 million no on go so mi so 10 million nti aditi Monday na on ko yi 10 million no yede ebre mi na mi first Steven mako hu kan bi nti yakọ try bibia nti faskano brad enko yede enko tia kenika service yo wati na kanu wa na so kanu wo jato bibia kanu no so onu school a nti kanu yede bo hu kanu nti asema se kanu Sompa FM save we say kai mapenipa yakọ try ahwe no ba jan o show them se kanu nye they not steady kan ono na me de me pen Sompa FM kan brand no so you wati nti 3 days scan or scan ba 3 days on fast scan me na ka una no so ye de e frame say kan yan to a yan kan kire na nipa ba kan hu bebre nti say yan to a yan kan kire no na me si Steven de na wo ye mi no wadi nkomo kama okukom ti say wo pese nipa nti me no nkan na nti wo re mbufu yi na o ti me nya abotre nti hona mka kire ka una no chono onto na sika no akoye bibia ho nti the 3 days na mako nsoko ko yeduma bi nsoko nti na me ka kire Steven Monday ma free ha akoye nsoko ko yeduma nti mamisan kesika no Friday no ansana Sompa FM Monday ntunu wo tunyani bako nsoko wa yisika na mamia meni be bro so no so wati nti mi friend anopa Friday anopa mi friend no Fiano Paco 2-3 o'clock and son of picky call. You can be something or anything more post office. Let me see, bra. And you go bank the can bring. Well, over to walk at an go bank or buy or say networking yet. Let me see 7. Oh, shaman break. The oil shaman break. Networking yet, fine. Monday, me free her. Ma Misanka, scan and son of my head. Me free her. Sompa FM. My friend, just saving me cockroom, me 12 acquaintance so. Tam na wo hye me no me nya ho me me chibeta odawpon on so ye pasa ye da
nti mako pascal ga eda what is gonna da na eda discan ba man ba foforo na akoye adiem pese mi discan ye no nda ye wow na me ye de George boss wasam no won me twira me hu be ba me ntwire nduru nti se wo problem ni sen George ni ayi o se den this is saving say okay me tell short saving na Monday etwami na otwimi kongo o ka tell me se scan no me dey atro ko ma eda ni asoro mpenfo nti wo ma from kumu aka o mo yero aka kiro mo se ni me dinika nti scan on twade se confirm ko fa police for ebe kire mo se saving let the drop kwa me ede me sika ko di wo ba fa police for ebe anchi wo so wo ja ho ka tell me se Kapi boss the Steven so on to yes can say na o ka kire no wa sika tin ko fa police for ebe chino that's all na me pet you na nti una me you nti wana me friend da ka kire no George boss Mr. Steven so on to yes can wa say this ko fa police for ebe that's all nti die nti ade brain o so on to ya nti yem pe ko fa so obeju sika no eye twa so why that's all nti ye first Steven no ye na di nkomo se ye nya no a o chena me friend wo me office na me no di nkomo won se na wo kan nyina no broadcast be allegation me nyintum me nya sure say no kre nti se me nya Steven no o de say Steven nso na meje ono nso ne mu aye na me hu asem no kura ewom sikarata ma ko ye free bank de ama no na hwan na wo ho obi ani ho onko ana o discan ko ma no but ono discan no ori ma obi ama o ka da nyon na me patie o discan she ni se na hwan na wo ho na me discan she ni se mu ono fro obi onu na fro obi me man fro wo o de wo amfa dance ni anko ono de dance ni ko onu fro na onu fro dance ni nto wo ni dance ni nto onu wa dance ni da wo ni dance ni wa dance ni o dance ni no ha obi wo say mo dance asoro for dance for da nya asoro for ho asem na meka time o discan kwa kwhye ni nsem no me ni no na me patie because some free witnesses e wa asem o witness ono so ne witness what I say nti so ono de nipa ba ya ono no ye the principal witness mfa nto tirim say ono ne witness no de ba na ba defend wo so what I say anti be say me hu asem ne tenteni mu na fe me wi a na se mitie na se no wi na se osistel say net na hu sampa osika ba be di ne ho na ye no kore se osika ba be di ne ho a na okache me say ontua na mama police for aswate so what na me sure na say okay me da say o cha me jano kwan ma me na fe me mfre another case na ye ni enkomo Sompa 98.9 FM na Bishop James Walker ewa ha na ye ni enkomo na fe yento aso epreko maka kire say ne ensem gu ho nya daje na twen na yebedi enkomo Bishop Majo boko de Ufri sabi na ebe ana kumase ana senka kumase because ne ya dress adekora konka there's a word there black and red na me there no so eye say color no boy there na ya de bia move white one off white ya creative for ne ma hudu bo so me ne me dingo fo bi to adro so adanse de bi so apim sa Bako appetite B ne Cephris. Ana bako so die ace. Aye. Oma test negative. One man dia. HIV ace. Yeah. Human immune deficiency syndrome. Bishop enya de ketwa wo. Yeah. Cephris appetite B. Okay. Hey. Ayo bi medical report intimi nim the way Messi ama watiefo na hono no kra ewo na the confidentiality na koya de bi o de ni nkomo mi wi a omo ankasa no omo ready so no bekasa okay no problem person me ne mi wi a me ne ma lawyer for the bedi nkomo na fe ya hwese mbramu no ye betimi aye ne san a
H lab there mejinidi. Oh yeah. Because baby who so call your H lab, Heavens Diagnostic Services. Na services ba kwa eye jinidi wo borahafo apa de H lab ntia ne de mamenchia director CEO H lab na oho etesen me sure say oho eye Bishop Nana na no na me pese ye nin kobo okay if on put me duru ye me busa topic bi na me se me wura sa topic no mu busa me no pebi but na pese na ya Sunday mu na ya Sunday na dressing na ye wie aha na dressing na kofa asem bi baaye mantimi amfa wa ngura mu yie na ene me pese e gura mu yie okay na ye hwe dressing okay se ahofama e made bua asondem okay ene ahofama e made nantem monten okay na ye hwe the spiritualism kwanya ahonhom ene dressing related issues na pese ye hwe okay enti kwan be na dressing faso a ema enhiraba nipam kwan be na dressing faso a ema no me ebe nipam se oba anase bema yo nana me da say na menchi atiefo ni ahwefo nyina ahwefo joso na issue ne say ade biara eba nipadua ho no wo de say wo ankasa wo nipadua ade ba ko say ti ase no okay nti dressing na enya at the end of it nipadua na say okay because dressing ebe ma honam obi kura betumi rape physically yeah a factor and what nipadua na say no one na bu animase na dressing eye ade bia say o dresse ekura bebi anipa wa ade ba ko so hye no so say bebi a wo nam no ne bebi anipa bia nam ye wa honhom didi nipa na chi nti dressing betumi expose so mo nya spiritual marriage okay obi betumi e de anibone ahwew e de yare bi kura to no fom dressing especially cancer breast cancer na sefo na ba this time man no so bebrebe ahomode tai spiritual attack yeah obi wo no kura ho yin spiritual realm no wo gina ho no but bebi onu gina no so honhom no otumi de na no bo no fo anotwe serious oh yes segment yes Bishop say omo dress ya na omo hip om no fo no mo ja mo no fo na egu ho rest pesobenya sa address ni bia ma me the moment we expose sa ne man say enya bema bi akono okay bema ni honhom na tinimu dem drop masi bema honhom na ti bema ni mu sure nti de bema na ho abe na akono no nya nipadua no be honhom no na nya akono no nti ade bema ono atimi abepe wo no dem drop masi on say obi enu a wada ope obi but osore na ne honhom ne ba ohu obi ade na akono sure enti sa honhom no ebi nso di obi achi ono wale obi dada dia me trot masi enti fa ne say me na me ye banfo na mkuta ni bone na ma hunu so obi address na ne nofo egu ho no sa say o mana ya akono so e be attract ya sure honhom na kuta me no ebe attract me enti me so ahwe na so na me so ahwe no me tumi nko I tell for join me on Facebook seriously I'm a Jimmy a residi say o head dressing ya e wo ho ya utumi say aka no fo na no nko na enye den MPA patcho join me on Facebook na hwa de sa dress we bi na ye ka no say why head that dress pa ko why head that say material na to ko ma Steven say ompam wa no wa twa material no fa to agu na ha mu ni na wa mu ni na nyina go isa aka no fo na no kwa na enya mpie and this address we bi na Bishop Walker yeah okay to enti obetumi oben una so do obeso onufu mu a emela bedi no by distance baby ogina no because of say eye spiritual no okay nipa be hunu so ogina ba akire okay by spiritual no oben pa enti the spirit will come closer to you okay na onom no fo na no indi emu ohunu ne say bia obo no fo na no kekawo okay e started sa pene de yare eba wait me nya cancer okay sa cancer no wo ye dan ye bekum what the better say and no bi wo hodom so in the spiritual no onnom but who the way see address na ho ye na hia otumi to yale de chew ye to yale che sa oh yeah obeto yale ne ya chew
so ohu ye nahi na ohu na ye nahi no enye pe na opew okay but ebia o kire wo hu bi ohu ye ake say ohu timi ohu ye na bufu enti sa de amesel sa me de yare eto onufu mu a utumi ndress sa address ni bi na o de sa de na chew se de say ya wo akwala na osu a obi tumi to yale de ma akwala no ne dem sa bi pepepe but se nipa de sa ade no abeto no na ne other way round no so no de ono so ye dwaman no honhom ye dwaman no obetumi ato adwaman honhom ama oba no ntu from there no obi ase opa untumi nka da bi no do ko also a won sheda nya sha woni wonya sha woni when you a professional one so de won ko gina street is but wasan curtains wo wa ofi we are professional we sunsun mu de ya to sa ya de ne ya ne na ba nti honhom no wo hu no sa wonam by honhom no gina ai rest ho 2 weeks okay dem trot masse and your rest we ya we have for rest oto sa de ne ma no de abufu wo ne say apart from nipa ne wo ko no na nipa so honhom wo nipa na honhom di nipa achi no na increase wo problems okay na spirit ni bi so wale wo ntu bon say hunamu no ye de adwaman ne say wo honhom so adwaman ne say wo okay at the end of it no one medical ka tell say oba nso o makwan ma enanso mu mema no o mu nyina na wo dasi a awale kwan ni ho ma obi Kofi ni wada yeah ayi Kwame ni wada Kwasi ni wada yeah Kwabena ni wada yeah ya ni wada 7 days ni nyina emu na ni nyina mema ene wo da wa wale kwan asi jide nyame na esi firi so ro ba wo se Jordan brother ukuda ya wada feed am da Kwasi da no watwem pana mo bia wo sa names ni bi da yeah spiritually no abroko 7 ways because you are ekwan ahodo makoma nso a ye fa so epie free ohaw mu okay ndi sa kwan no omo ba pe na afele nti there is no day ebetumi ayi day na si ho say the work aboawo ba say eba na sa na koshia spiritually so ye good a otumi hwa enanim emema eba awa kwan nim de oye mere ena emema no so ntie ne yi no de ne kra ye mere na wayi ono afiri ho nti yi no yi wafiri ono to atwene so obewu so be say so be di amane so be dem eno emfa spiritualism da bi ono emfa no adwuma na nipa ndi abre na wo hwa ayama no bishop na sa spiritualism no oyusu honhom ben because all say nyankopon abode so de a chokonkon so aka say me ene asondan no ne padua ne asondan so we spiritualist na Poku adeseye ade ye ekum enkwa ekanyam yaduma nyame tumi ma order se kokum obi meboa eni twero na wo twero no anya apanda da mu apamada da mu Yesu Kristo no mini pa 4000 mama na nya pam foforo Yesu Kristo so ba wa mesai mela no ade ba ko enti ase nsai apamada da no e ka twero ne ho sure see antim free na Yesu se wa mesai no be share ne ma nti Yesu wa meyi mela bi en free ho dem me trot mase yeah na adifudwuma na ye spiritual work no enam kwan bebere so metimi ahwe wona na Poku na ma reading na Poku a say ade se na Poku pese nyame pese ode ne ye nti se me hu se banfu obi hawo ana ho obi kuta ho bi no ode hawo me bompa ye ma obi ana wo kwa acha bosome no asa atake wo bosome no asa atake wo wo se to aso be fo nyankopɔ de no be ka kire me obe ko tu se ni sa nya etenase Isaiah chapter 6 Isaiah bompa ye kumni wo Uzia and say Isaiah hu nyame ni monyam okay Isaiah was a prophet okay dem talk ma say enti adwuma na eda ho no on twese kan ma on twetu ma but hunhum no owo kon be fa so be yi wafiri ho na nipa na oni fa hudie no wanya fa hudie okay enti akoba ne sa bo say nipa ni tumi yi enanmu baako de ne kra ya mere no wapia wafiri ho na wa work nipa no e de na free afasa ho ni intra the last time catch us say obi na wale memenda okay
dem chot mase okay ha obi wo hono ma e kwan afa so yi ni pie no se wan wale sa dey no ko wale ada dey awale ni begu because e ko crash de o broke no okay sa kwan na broke no okay dem chot mase e bia yayi kojo enti kwa mi abroko enti so ko na wo fa meme na be ma automatically wa wale ba wale ni begu na che say because huhu no okay baby onam ni different also baby onam ni different because on the day no abroke okay what is the matter day na abroke nti abroke no e kwan bia na ho biem e de ma wo e na mema nso amope ma no wo se wo yeyi usa apɛ automatically usi kasem nyina akɔ say wa bra bo be sei there's a me kwabana na e bia me kra mu ha na spiritualist na yi mi asi nche yeah okay wa bra bo be sei ono ko peni yie die ba me ma bra bo yes so wo de onim so wo yi wa firi ba bi to so yi bibi firo no de bibi abɛhyɛ ho okay ndi oyi firo no de bibi ahyɛ ho okay na aboa nipa na bra bo Om de metra say. Inti the issue in net ne say ye dressing na ye dressing no. Say ya ma ye ni anko ho. Na ya dress ankata ye ba bia ye fi say ya akono. Edema emema automatically no o hawa ye fam no e do so bebre. What I say? Automatically no hawa wo ba no ne be ma na wo so pa ma ni nyina mfam no e do so bebre. E na me dika kire mu nso. On say like picture ya omede to so yi. What dey share picture no. Okay, I tell for Johnny on Facebook. Yeah. What dey share picture no. Oba we pia bon here. Wo share me matena sen na bepen. Emu nine bepen. Okay. The on pen no kura be san hwe no. Yes. On dey metra say. Enti baby a nipa baako mienu miensa ehunhun hia bia no. Eja di akiri. Okay. On dey metra say. Obi o hokora na odena no beka asem bi. Eja di tachrema na chi no. Ebe affect you. Okay. Inti ema bebre na anya awale ne. Obi hokora ne dressing inti yato na wodiem. Hey, because what dressing? What your stomach? What do you say no ano? Ukoshi obi okuta ani a. Ni yam ni say no. Yeah. Ogu ho. Ukoshi obi okuta ani a. Oye ne sase anu atwe awode no. Hey, like seriously. And to back hospital you say uni problem. Ukunu so ni problem by na awone ma. Obeko na bi obi dia eta awode dwale. Wo awode no. Yes. Esida because o maya bere mo na bia ukoyi wo yam kire. Ukoyi o secondary school wo university. Okay. O dia betra say. Ena obi wo hono ma be say ni sisi achi sei na eda ho. Omo wade bi omo tumi tugu ho. Minim say dem si body na be. E ma ni timi dress won na o de tattoo ato sisi ha. Okay. Enti oti ka mu ana so tie yi a otimi opeso wuhu. To bon se wa head eye na afi bo se ne to no ya na yes sa na tie. Omo na am mo dwama honhom no. Aha. Enti onu de bia no opede e attract bema bepe no ne nako. Okay. E na sa ma no so se de honhom no mo ade ba ko e dangerous so say o bema nso ane ne koda no nyeyi. Hey, ai sa spirit no de sa dwama no homa no ono mak na no mak no ono no so e bema de no ono. Ai bema hunsu. Aha, enti mo na oba ne bema e dama ne hunsu aba na ono nya aduane di. Aduane na ye mma no. Aduane na ye milk no. Yes sperms no. Yes sperms no. Ah, no be me madache no. Madache. Sunsun na edi me yire na chi no. Na milk awonom. Na aduane odi no no. De ope no no. Nti say odi na Poku dia Nsem Sisi ma no. Also kodwo ho fried rice. All the better nti aduane ane kon do no. Nti baby ono pe no control de wo fa. Ena in spiritual no say wo sperms in soup ya bonten. Na ekọ honhom bi hodom a eyusi kasem spiritually. Yeah. Nti wo ma twetwe wo mbe ma na ne ho aba na wagya gu ho no. Spiritual application. Yeah, also skabo mo nsem enyina. Bi o master base bia skaba nsem enyina. Okay. Skaba ti mekuta ba enyina. Na emma no so lesbians no so e. Obi so ho ne de no ono no o hyeda de ne nsa wo no ho. Na ne ho esane no. Ebi kura yisu kakumba. Yes, kwadu no mu ne. Eno so was spiritual. Eno so ya o say sane e ma no. So twetwe obema, wo don say wo wase gay any lesbian no.
the spirit from marino mame water honhom na yesa nsu ase honhom ai okay na yesa nti ono no obese ebe wi akire no ode yare na bejaw okay nti sika bi ode ma awo no obese di sika na kokon yare no but unya hoto ana bit me ko hospital na chese ya be wi ase nyina diagnosis but doctor ni hu ba bi ayade no spiritual sika na besa okay but ubewu obese nyewu ai sen na John 10:10 so be wia wakum no wasai oba yodi kan wia o wasai nti afi so obekum so dem chance nti dressing no yemfa ni ize sa o menka sa wo dress ya wo de sei nyame wo de sai wa woni padua say obi okita ni boni bia no ohwe na ho ye ne hina address no mpa obetimi ahaw bishop mma na aba no okay otimi nyim bosomi nsia nson na funu ba na eso obehye maternity na kata so no obonso okọ adwuma oye girl oye lady oye babuno na wa share the fit na ye funu no bom wenkura na ye funu na no na nkasa nkura tete ho ohun se body na aye exposed na ne ye funu na ye protrude utin sa ache no obo life fami wura ho sa fo no so enkwara na ye we funu no mu ne de wo kan as to say obi su hu a wo so te bia tesen de tie ne say on say ye kan bayi a edi na nya bayi eye abayi kane no omo kwa am say ye ko abayi no mu yi enkwala we ye funu okay enti maternity na ye nananom start say onyima sha atade a mframa be fa ho na sefo no one ebo akora na nkasa home kora no da ye funu no ebo na home okay wo de eno to nchan a say ye funu no ebeta ho no ma wayi no yefumba no yefuna no eba no say yefumba na expose wa atade no mu a obi okuta ni bia betumi asa akola no ti na bi mu wo mo ma ben say akora de yadwe bi aba obadwene ho wonte ase atifo ko Facebook na hwa de ye kan bi ene wo so no say wa heda anyim na wa dresse na wa she t-shirt pampe na ne nofo afuro ni tetem na afuma no na ade ebi na ye yi a kire wo no so nti obetumi atwe akola na fa ho obechi hwan ba fa ho akora no do yam no so okọ abayi no nti spiritual no wayi akola no batu hu sa akola nda yam ti afo bedu bem na akola na nka ne ho anti sister bi wo mikurum onyim afi ene bosomi mienu anadwo da na yefunu na yera ba de bechi no na yefunu na ba nti ombe fako nti automatically na bia na akwala na oda yefunu no honhum ya ma ne baye ni bi akora ketwa no oh yetimi ma bi mu baye mo de omu pie kwa didie oda yefunu no ni ya de honhum na ma no ena sa o ma me no anya careful na obewo a utumi wo no wafa mawu sesen na Poku ade na wo show no eye obi abufu yefunu na wo show no eye obi abufu nti obi betumi ayi akwala no o ma ne baye honhum ni bi no sa de abehye yefunu nti akwala ne show yefunu na o bayifo edu anadwe okwa didi nti wo wada no kwa didi seriously nti tam ne so a no waba dem talk mase nti sa no na be say unya obi owani na ombe yi ade no kopena nipa ni nyane na onna ya ombo mutumi fa akola ni hyembi on de tien sure ana obana wonda ba bia na wodana mutumi fa akola ni hyembi na de china na yo mo so asem nti wuma uyefunu no eda ho no ma one ye betumi aye akola ni bibi e be ha wankasa wanyensan bosome nkono na akola ni bepie no ye yalefo a how do you feel se wa ngokora obepie na nani afira how do you feel obepie no imumu how do you feel ni mo ni bebre na ye exposure na ye danadi no ena omo ahom ne de omo nkuta ahomone ahom no mo nam pade na asay o omo nam so mpe obi abo no omo ba so mbe wi akum no masay okay nti ombo tayom de nam ne say ti tworo ne say onna onje wona home kopim so anye obi asay no ansa and bishop the was at be away mu no a wo kan na nebi a watwe na dwen de asiso no mo aben na wo betimi de abo no na Poku emo abetimi de abo no de jiro no hwehwe me yes oba yeah jiro no hwehwe me because I was say me hu unipa no okay ban na me hwe de akoso
uni peduem okay honhom afam ne honam mu okay en ne betumi a kire de nyame befa me so se menye emfa mo wa okay on de me kire ase by some hu na to fie dia en de lawyer ko police station ko bo mo nguses so for ne ba lawyer no yeah I see it is a bishop obi wo hona se ne dressing ne niam akofa sai ne dia brana spiritually no science ben de na kire hu ne se wo de sei wo de ne yesei wo de ne yesei ansa ne bia obeba hokora waba emu efa ta de she na ai spiritual ai de wadesman no fugu ona na se nyensan de no ene de wadesman no fugu ha de nyensan de ewu mu nie wobetumi awo akwala no na how nkwa e bia yare ne wunya sika bia no yale nya sika bia no yale wuya adwuma bia bosome so a do sakwala no so ration ko hospital obi okra yese sickle cell baby kra na nya bia yale ne atode ama abofla no on de metra nase eno ye example ena ada way no so no ba ko so hu ne say ebi wono ma bia oba no wo no na tibia bi na oni sa tibia no but say we develop sune ban bi tibia bi ko so won system mu a hu say enye normal eno so betumi ahwehwe because ebi wo hono ma na honhom bi ne ade ama no so obi wo mutumi ba me ho onbom se bi a me bai otwa but obe hwehwe me no na ya ma de bai na ne honhom na epre to no ni twa de na huro ma na no okay on de metra nase on ni twa de na huro ma na no okay e ba so e ba na adwo okay tama omo be person be twene som de ne ko adidie no e na e ba be se wa yesan wa musa isu no beta bebre na ba me suba in the kantasa ne ma na e ma ne so dressing ne de no de o so be hunu nie sa wa wale a be se awale no problems afi ube se wa ho ye fe pa but oba bia na nimu nya fe na oje ukunu screw face bia na wo se obet ukunu be ye masem bia but bo se type of person bia na oba bia oba ni ukunu di na to badwo na ho ntase na uni ma de ba ko risky pa ni pan channel so wo hu wadru wadru ene womba so oba bia wo tie mi ntie mi ye na Poku o ta de womba ma obi so mfa ko fufu a ukunu be fe wachi mi ntiase mbano me yoba na una na Poku bi kunu no na womba me di wo fufu ma wudi no se we ba no be fem na de mo a wo be bo adwomen ene akoso wo uko areas ne pa uko ye krom nkurana se ayi so wawale na ngu obi beje be ma na funu se bishop den na wo waduro ne wo ma no ye ba hono anaje se oba ho ye ba na dadi ye be kan ho so na dadi bishop sisubio mentie no ase waduro womba on say ye di wo fufu sure but the present bibi in spiritual womba ne present be man okay no waduro no present oba okay enti say what dey womba no e ya affair e dey say the one kasa di ukunu ache womba na the word duane ma ukunu di awo ware ase no na be ma di aduane mienu I see sister ko so abeji sister adwo abeji ono ti de akọ aduane ama ni kunu di be ma bia so aduane mienu e na ma be ma ne ye be ma bema bia aduane ye mienu ena ma bema no so ye bema de aduane sa de mienu so ne hia bema bia wa asase so nti oba e kwa wale ya ne ya tufo se hunu yem ukunu yem kom sure ewa ya sa ka chere se wonne nda edu ana adwon so a wonne nda hunu na ya se kom nti ayi de na ayi friend say ne kom no ena ode ne kom ne woma no e de che no nti ade sade wote hona oba yi kwa adu ho anu ahia ne nkate ye ho na ode abere wukunu na oto wo hwe eno so nye oba ahia ne nkate ye ho de bere be ma wa bo ne ho naked abon ne ho naked wa bo ne ho naked a kire bishop na Poku dabio usiyo pinyizo wo eta sie me o yo ba na ahia ne nkate ye ho bere me ya me bo wani so enye uhia ne nkate ho e de ma be ma wa bo naked a kire no wo pe no na
Okay. Gambega say na me buy e bia me ba. Me buy free enye me buy free enye me ya me ba o. O de brewa so banti me run ho nkyerɛ. Dabi. Nti o de brewa na wa hwiane wa de. Ende ya obedi nsɛm de a. But me ma ni hwiane. Sa de we wo ho. Se de sigu awale no. Nkatie. Me na me ka kyerɛ. Na wa hia. Na nkatie wo ne spiritual hwɛ obi a obenya honhom yade bi a serious wo ho. Wo be so sa na yade a wo gire otua ne nkatie. Wo ntwa ne nkatie sa na yade emfa. Seriously. Me na me ka kyerɛ no hu to ne wi afa no wadi ne nkatie. Are then one katie. And I just say oba. Ya be ba. You be no so na daddy. Bishop, say oba bi like obu ha no ye romantic. Na oni rest nam. Ana me ba ye omo wo ha yi. Me so me pe me pe kokko ne kokko ya toto. Me ba. Oba be gina wo nkyɛn. No hwɛ ne kwadu ho sei. No de ma wo na ogi ase akyerɛ sɛ. Spiritual and physically. Wo de eno ase akyerɛ sɛ. De na wo ti ase. Oh, sir, or you romantic? Oh, you romantic? Were you Bema? Me. What? Come on, me here. Na go here. Ya wani ma bi wo hon ma hu. Enem na mafo no ya ba na yedi agoro. Ani e butetefo so mo ya gimi fo mo nyimi yo. Sir. Na omo de honhum mun ena nante. But ya no mo de pie hunamani. Yeah, some de honhum na nante. Ono onante hunam but de bi o ma ne honhum ne dikan. Dem church ma say. Sure. O make sure say de bi e koso bi o te ase. Na se kire ne sen. Etina omo ho to omo wa brabo. But na ye adwen ye say, o kokko obi be ka tro say Kristo. Dem church ma. They are okay na kan bebu ase na. But ye ti ase say ye na nanom susum nyame o. Omo enya me soma no mo som that time. E na buroni di aba. E na ye ablo flies no. Dem church ma say. But ye hwe that time no mo no mo som nyame that time. Ene na ye ayekotena asole dem no. Hwam na ebon. Ye nia. Nti hwam na nim nyame. Wo mo a. O hu word no. But ye clarify niam bi say omo de ende na osom bosom no ye we. Wonim say ye wonkofo bebra adoma kyare amama bobodam na mabonten. Eso ye adoma kyare. Yo. Yeah. Mo hom ne pa na so wonti control na ate afa so. Nti gire time ne so anokohye obi manipa deliver no. Nti what you say bodam ni we. Wa be sofo. We no abodam na wa be sofo a enye by mistake. Adom na ba na so no. Na so chen no. Traba mu say D4 honhom hyehyɛ D4 ase. Ne hia ma tenatene ene nkyerɛkyerɛ. Nti wanya D4 bi ama na so no mu ye. What you say? Ene ye wonkofo bebra na omu D4 adwuma na na e wo mo so. Be de omo kwa akom teteye. Cause that time no mu nima de e frɛ no. D4 ni we no. Nti enya ba ne so a na ye na koma konfo na guhyire. Na wasai nipa no. Nti ye nhwane enkate emfa ma bema na osu ntimi hwane mfa ma obi yere osu ntimi hwane mfa ma oba it has spiritual implications. Yeah. Now Bishop one na da e wo sunsun mu no e na wo se wo ma wo de wo aduane ma okunu no so no ma mfa mo afe dabi na wo ya be fa kofie we mu na wo ya be fa kofie be fa wachi obi ba ji ukunu ama wani so betew anasa awale ni biku. And Bishop mo be na so bi aye say mistake we bi na otun so no wankasa na wade no niema nkoyi a dem wo na betimi dia ba na ade ba ko e wo honhom adwuma mu ne say nyame fie wo ho o se oje obi a waje ne fom so atum na o beso dwane free na kwan bone ho. Okay, dem church ma say sure. Enti se woni pa no waje fom so atum sa ade we de maye ehun sunsun so na me so ana hwehwe me Ewa hi odumase ya wada anopa hwehwe me ochana ye ukuoda ukuoda. Okay, etina de me wa hostel ba ya wada anopa no on hwehwe me odumase. okay. Open so afrem ni nkomo Bobo number no ena na na boku na man me bebobo ba me srem me nhede ni adaje sa omo a me wo hono ma ba se bia wo ye adwuma ne nipa na frofro no wa se bisa se hwan ni o twere number no anya so twere number no o ha no afrew obi okro betimi afrahye wato aso be 10 unim se bi obi na ehunu amane bi
Oka ko frɛ na number 1 for so na hwan ni. Me da sade ne won hwan ma do me wo. Me ni sa koma no. Nti me phone ye ni agro so. Cause that particular time no, e bia na me ye adwuma di obi nkwa. Na wo so frɛ sa no me nim se bia wo so bibi ye wo problem. Na me frɛ be sam se hwan ni, wo nim nipa ne number me ntwero. Nti me phone me ni agro so. Okay. Me ana peke me call. Nti me frɛ me ni me di agro. Okay. Etia. Wo problem. Now we serious ah. E na frɛ me. Number ni 0244 0244 04 04 12 35 35. Ojami, me serious oh. You're more than serious. 0244 0244 04 04 12 35 0244 0244 04 04 12 35 35 and 0243 0243 68 68 64 64 45 45 0243 0243 68 68 64 64 45 45. Bacho ochena no ukuoda no ochena ukuoda ya wada no odomase baabi a pragia for station no e won bacho mani wie na mafre no why baabi a pragia station no wono ofaka o main station a also call odomase baabi a pragia station no wono duru ho apa na wafre number no ofre number no pe on ba be fa na wo mo edo akọ na on Bishop James Walker eni enkomo na wo how bi a wo mo no na watimi ene no edi enkomo come na baby a bishop eye na sorry no baby bishop eye na sorry say bi so na baby ntoa wo kan so na pese wo de kwa okay wo fa sansema kwa no so a oduru baby a zanama ni ne ton fu petrol na kwa na da so obi kwantempo no so ekọ doctor anase apostle ane dinde eye apreku ura preku chami antepim nia na oye sofon bebe na sore no wono ekwa chami antepim ni nua doctor na se apostle na preku bebe na sore no wono bebe na sore no wono Salvation Baptist ekwa okay Salvation Baptist ekwa na bishop ebia na wa woka na pese okwa oduma se sansema kwa no so bebe zanamani ne ton for station no wono station wona no kwantempo bi dem ekoten ekwa akopiem ewo ha duru a woso hwe baabi a eye Salvation Baptist no no eye bishop doctor na apreku na sore eno no eho na sofo nso ewo duru a obenya no mera se bishop nyame admo chena ye be hia yeah nana okay Sompa 98.9 FM enyuma ko bebre na aso asena ye de eye Nsem Sisi ebrewo na mameni kan fa nkodon sesere atefo se sambanet de mate na on se non kono abo nti me de okodon sesere na de asie ni don sesere ho no ewo sunyan ba kuniaba babi a Roman fo asi wo mo mission house kesie bi na eye Roman father ne sisters ne bitete no ofa nchemu ho na okodon sesere na Hanuka Children's Home nachi better udu ho na ukọ don sesere efiri eye ba kuniaba ekodon sesere ho no enuru don hwere ba ko nyame adom na wo mo kwan ne nye ye former station na ewo Moonlight FM ena ye ho adwuma nyame adom sompafo abefa ya ba ha sese yes 20 minutes na waduru ho ena o ma ye kwan ne ma wo mo na o mu ninkani a ena mesan so esufire eye regional minister ena regional minister ende nyame anim ni Justin Awoba na hene wo ya ade ena saata mo ye MC no obo aya na ninkani ne bi atopiete ho ena anko ho nyina enti wo mo ama wo mo poll ho na de ma wo eye efo na chief executive officer Oda Washdown Company Limited rural electrification project de or your experts na de tie say Paul no de akwakogu ho se wo de ba be yenkani ade amankwada no atimi asua de na wo de bi ahwe Sompa FM Sompa TV no former ne ba be fa Paul na kwakoya Paul se gu ho ni nyina ya mutu na don sasera hene se hwan obi ase nyo no a ene ye twan ye busa as wa hwe ya no watokoti na don sasere hene busa abusa kiani obi e suspect no abodede abodawuro krom nyina obi ase nyo no a ena no pai ena don sasere hene
Efre Sompa FM, Sompa TV, Sompa Facebook. Samumbra. Na ekoduru hono. Ena ose me be bodua. Na dua na me bo no. Me dey hwehwe me post. Me hwehwe me post because nipa no oye development saboteur. Oye mamoeni. Na tiefo nsemu esisi ye wo hono. Anya nsem ketwa. Na MCR for de me eko don sesere. Enti bacho tie ensaguo ni ebi. Ya motape na bacho ko Facebook. E wo Facebook ana esanso ba mo watie bi. Bacho hwade na tie nsem na ewo mu no bacho tie me. Ye friend na nafo suji abo. Na don sesere hene no. Wa bodua no abotandua. No se wa wo pepole ato no ko VRM. Ko Gritco. Ko whoever. Netco na koto pole. Na se wo mu pole no mde ba besu adachi suku fo nkwa de ba behwe no se wo a ye beton sa pole ni bidi ama wo no ene bia ni nyawo ye ntie bia bo no e ba to ko Facebook Twede mpon kwame kai yanko ye kire ko Facebook e wo Facebook e Sompa FM Sunyani mena migina hono ena ohene no ena ohye eye fugu no ena ohene ne chiame sorry eye don sesere kunti hene ena don sesere jase hene ena fei wo mu nyina beba ena me nso me sho na nkobia hene o chiame ni mo ene eye Facebook fo ne camera fo na o mu gina eye manim tu hu wo mo nti ene me ko ho yenti eduabo no umrecha Twede mpon kwame ye kire wo nsa o ye ma wo nsa yo asasi ya baje nsa no yeah Sunyani asirifi kotoku baje nsa no yeah dom sesere baje nsa no yeah Sompa kurukuru wani mpajafo mu nyina mo baje nsa no yeah bayina kwasi ebu awudi ni yeah nana ya sa baje nsa no yeah ya kwa yie yeah yensia yeah kwaku jemfi yeah amajubi yeah kofi nkruma yeah sewa mase bayina kwa nkuma no mu nyina mo baje nsa no ya framo na no poya enye de nananom mo kono pa tadwe ya toto ni ntiti enti modi kuro ye gya ye nkura ye nsuko no mai bibibia perfeyo yeah nkura ye nananom ya ku asresre amanne Ghana abane nkania wo che konkurase eni nkuro su nyina no Nyamia da uruma tom setre yenya bi yeah yenya bi nso no so yenya polso a yede be kenhuma no ade akwa afiafiem nana no mada uruma yenya polu no bi yede abegu a de be ya adwuma ya moya ni ante nipa desani abese polu ni nyina yeah so kotono so de koyedo odi si ye kwan kene ebe ya don sesere nkania yeso abane che ayenya bi no odi kwasene ebe ya yenso yensenka bi nananom ye framu a ye diga abosumu nuasa nyina nananom magisanom yeah se nipa bonifo na obesesa sa post no se odi kọ okotono ni oto nananom ni ni yo fa esoso montono so wire yeah se odi koye kania yeso nkania ni yepe se o mankania na boye dia ani ono so kania bibia odi kania bebia nananom e monfa ne nye kanamane Sompa FM. Sompa FM. umrecha
Sompa FM. Chiriam pon kwame. Ye chira wonsa wo. Yo. Ne ma wonsa. Yo. Asasi ya bajin sanum. Yeah. Sunyani asirifi kotoku bajin sanum. Yeah. Dom sesre bajin sanum. Yeah. Kurukuru wani mpajafu munyina mo bajin sanum. Yeah. Oyina kwasi ebuwa wudi ni. Yeah. Nana ya sa bajin sanum. Yeah. Ya kwa yiye. Yeah. Yensia. Yeah. Poku Piesie. Yeah. Amajubi. Yeah. Kofi Nkrumah. Yeah. Sewa. Mase. Oyina kwa nkumanu munyina mo bajin sanum. Ya fremu na no poya. Enye de nananom. Mo kono ba taju ya tonto ni ntiti. Anti mudi kuro ye gya ye nkura ye nsuko no man. Bibibia perfeyo. Yeah. Nkura yi nananom ya kun. Asresre. Amanne Ghana abane nkania wo che konkurasi eni nkrosu nyina no. Nyamia da roma. Tom setre ye nya bi. Yeah. Yenya bi nso no so. Yenya polso a ye de betwen homa no ade akwa afiafiem. Nana ma da roma. Yenya polu no bi. Ye de abegu a de be ye adwuma. Ya moya ni ante. Nipa de sani abese sapo ni nyina. Yeah. So kotono. So de koye dew. Odi si ye kwan tani e be ya don sesre nkania yeso abane che ayenya bi no odi kwasani e be ya yenso yensenka bi nananom ye framu a ye diga abosumu miasa nyina nananom magisanom Yeah. se nipa bonifo na obese sa post no se odi kọ okotono ni oto nananom ni ni Sompa FM. yo fa esoso montono so wire Yeah. se odi koye kania yeso kania ni yepe se o mankania na boye dia ani ono so kania bibi odi kania be nananom e monfa ne nye kramane Ya boy, ya back. Sompa FM. Ya boy, ya back. Sompa. ya bajin sanum Yeah. Sunyani asirifi kotoku bajin sanum Yeah. dom sesre bajin sanum Yeah. kurukuru wani mpajafu munyina mo bajin sanum Yeah. FM. oyina kwasi ebuwa wudi ni Yeah. nana ya sa bajin sanum Yeah. ya kwa Sompa FM. yiye Yeah. yensia Yeah. Poku Piesie Yeah. amajubi Yeah. nyani asirifi kotoku bajin sanum Yeah. dom sesre bajin sanum Yeah. kurukuru wani mpajafu munyina mo bajin sanum Yeah. oyina kwasi ebuwa wudi ni Yeah. nana ya sa bajin sanum Yeah. ya kwa yiye Yeah. yensia Yeah. Poku Piesie Yeah. amajubi Yeah. Kofi Nkrumah Yeah. Sewa. mase oyina kwa nkumanu munyina mo bajin sanum Yeah. ye fremu na no poya enye de nananom mo kono ba taju ye tonto ni ntiti Sompa anti mudi FM. kuro ye gya ye nkura ye nsuko no man bibibia perfeyo Yeah. nkura yi nananom ya kun asresre amanne Ghana abane nkania wo che konkurasi eni nkrosu nyina no nyamia da roma dom setre ye nya bi Yeah. yenya bi nso no so yehia polso a ye de betwen homa no ade akwa afiem nananom da roma yenya polu no bi
ye de begu a de be ye adwuma ya moya ni ante nipa de sani abese sapo ni nyina so okotono so de koye de o odi si ye kwan se ne be ya don sesere nkane a yeso abane che aye nya bi no odi kwan se ne ebe ya yenso yensanka bi nananom ye fremu a ye diga abosumu nuasa nyina nananom magisanom se nipa bonefo na obesesa sa post no se odi kwo okotono ni oto nananom ni ni di ofa ya so montono so wire se odi kwaye kanea yeso kanea ni yepe se o mankania na aboye dia ani ono so kanea bibia odi kanea bebia nananom e monfa ne nye kanamane monfa no mo hu osu nananom yesremu mo sakra no se wabefa bibina onfa mra odi badia ni usun wanfa ma na se odi koye na dwuma opedia nananom montono so wire so furun kania poria di oba furu bia nananom mane tinto Sompa FM. Yebeton so dia oba to so ye de ne yemonsa se ba bi o bia na otin amami a onfa ye mporu mre wanfa ma nananom munini bintonsa enhia no busuefo nananom ne ka no ko andonsa sire mpanyifo donsa sire man yani begu asede nananom munini anopa awia anwumre ne obefa ye kanea ye bone woni timbia nananom monfa ne nkoa nananom samunya monfa na busuafo enase nananom Sompa FM. ye don't say yes ye no Monikasa. Ya boy, ya back Sompa. Ya boy, ya back Sompa. Ya boy, ya back Sompa. Enti enyewe mo ye sure se Bishop Besie sebio mobroni bi hia ni bi na be wia se enyewe se nyo bi na age ne contract wo baabi enti wonim ye ko eye formal na efo a contract ne sa onhwe so emfa ma no because ye free efo a ye CEO Watchdown Company Limited Osi onim ho hwe onsoma obi ama na mesesa ade ne nkoe enti nananom pe ene ways of means a wo mon sabeka wo mayi enti mibuza sana nananom akwakoye police case omse ane wo makoye police case ene ye physical nemo ne de ene yakura ne se ayi post na omsesa aye no efiri ba bia o maso ne ye wo Pacho meka so no ya na me pa kire se ba bia nananom abosom kese no wo ensuo wa wo mo sone don sesere nsuo ni abosom no enhye dan wo na wa mu ade kura ba bia wo maso ne ye wo no a nananom abosomfo ni nsuo ho a wo ye ne ehwo a ufiri na enhye bia no waduru asen no a wo de post agu watime be sesa post ne de agu kam e de ko na krofo we wani aden na ya pese ya ne foreman ni di nkomo se ya nya foreman na ya ne sumankwa ahene wanafo asotia no ebedi nkomo na dua na ana se mpeye na opaye no oso openade na waka nsem bi ngom se wa obeto sa pole ni bi oyere
omba wabusua don sestere nso no mfa wonase na ne ena mentia sempese wura sunsum mu no na mbusa se me pepolo ato me si me fie na obi so wo pole ni bi da ha me nim so ye viere adwuma anaso nye viere adwuma na duabo no anase apaye no mamoni nyina ba ko de kura no nanase okura abekwakotar poro no ho se oye wire ne kura no wakotar poro no ho a woye wire ne sa poro na ya wia no wa betar ho a woye wire ne so no nananom fa jamfa ade no mu anya dua ketewa o anya paye ketewa na ahoma no enim wayen me ba sisi a wonim se eni emrem se wo betua kaprempo ansa na yama wo bill eye free of charge wo sanso nim se etiamra se oposi ni de wo be sha counterback abro don hwe aduanan woche ebra court enhye se yemfa wo ento ho se ye chewo anasa wo hu nipa bi akoshe counterback ebro sa don hwe ya yaboso yi a press our numbers 0302 766 756 0302 773 906 0302 787 373 or 0203 799 978. Justice sector support activity, no barrier to justice. When you listen to this song, you will love you. Hello, Wafa. I feel the menya bow. Na ye niema mienu. Me dia brofa beba o. Ene wase no. Na sunya hono ye benya baby a. Ushmiti mkwa na ye bewi o. Why? Uramunam apese apra kankani sia abuhacha. Ha kofi kirani urona. Uramunam ajosuo. Wafa sunya man woni problem bia. Usi krom ha. Sa onim nanahima. Onim sunya hima fie ho pe. Ana busa dropping direct opposite. Aye Sambenet abro sign. Sa obayira eben jewa nyamiche enterprise. Busa se ehifa na omoton remunam no. Ye fro ho Ronald Meat. Remunam ajosuo. Apese apra akrantie kusie. Remunam bia wo pe no. Ebi ewo ho. Sum bia wo mu nso no. Obenya ne fridge a enfrafra. Eye wholesale any retail. Enti mu amutu biton. For niche Ronald Meat. Remunam ajosuo. Afi sa ope voter catch. Fresh fish tilapia ebi wo. Sa wa hu location no. Na wanya. Busa dropping direct opposite. Obi abecho. Afi oye door to door delivery. 020-8271-986 and 024-9576-557 and 059-2211-110. 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu konoa woto ase ho no ntina fa wosrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho ye sciatica 21st clinic na ye expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia wudu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho Sunyani ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Mami, branche mufieura. Mufieura ba. E aqua spray kama ajibe. Ninde yo mankatai. Zamra mas spray ninyusu. Masa, enti untua me dan ne ka ho. Nkami ba wo uspray no yamo. Untua dan ka o san pe me fragrance, me perfume. By the way, enye bone adepa die ma me nkyerɛ wo. Awa, sɛ unim sunya ha yie pa. Oh, you. New town kwan no. Sɛ unim Kuzuni Enterprise.
You ne wajada person tonana. Dabi odasi ye adwuma Kuzuni Enterprise Ononkwa ena comfy adult diaper, comfy baby diapers, comfy baby wipe, any Belly's sunflower oil. Eye 100% cotton turkey products. Odeba edaso ye adwuma Kuzuni Enterprise ni opposite Onwa wasanswa bie Kuzuni House of Original Designer Perfumes, deodorant, spray, any roll-on, and nwa and asha to homa ne ho and ameji me perfumes, spray, roll-on, deodorant, any aduham bia abaswa eye original perfume bia uyusono koho ebi ho perfume wahu ewo social media perfume eye choice Kuzuni Enterprise perfume uyusu anade open oban ho na se ebi ni ho a obekra bi enaka krabi na ode abro afa baby awo bia ewo sunyan ha ofre na obebre ubi na de efe ene se owo free texture okoho so a obe recommend the perfume amount so one location no new town kwan no baby Kuzuni Enterprise ni opposite and a perfume house ewo no 024 34 32 666 and a 026 95 7666 Kuzuni Enterprise House of Original Designer Perfume say auto perfume one ho a enyu mo abeto ani Nana don sesere jas hene nana kwamo na Sompa FM majwe Bacha na mo ti se nyame adom nana na mpacha na nso e nyame no mo mpa bo me ho ye pa na don sesere di kro ne ho ye oh nyame ndawolo ma ya ho ye ni gidi se mo so mo no mo mpa mi fo nyina bia ho ye nyame adom ye ba be duru boko ale nyako fo ase nana ensagu yi ne nchira se ne sen yo nana papa we su na mechia nyam telefo sunya ma hene na sunya atena konwa ne nyina na aduru nana fosu di aboso na mechia sunya obi bia uti Sompa 88.9 no 98.9 yo fine yo ana me dem beta me kan say mwa na poku ani o chia minimum ene don serem telefo a telefo di kro na ja won so ya me na mo so ama ye kwan no de kan ne uti so a ben fi mi no onya nduru don sere ya me na mo so ama ye ne ye kwan no de ka si so a webe wachakura oka ni nyani wachakura no betma nso ni kwa wotwere na wodi don sere ya me na mo so ama ye sa aka fan no ya ba eno ti do we sa man the light e don sere enya transformer e wo don sere a ya me na mo so eno muntetia munum kata tintini so ama light ya the sobit na efo my post mako 10 say ye fancy neamia nanka transformer no so no ye lugu low tension no na post na enso a ye guso ye pe bia ka na efo si wotu kwan concrete ko ba nanka ja obahwa na wa my light no post ni bia ka ho be na otwemi enu na kakra ni that's around the far. You post it back over the ho. Ya bisa. Nipe ukromo ho nyina, ye share meeting na no twede na twem general meeting. E bisa kromo fo no nyina obi an say onye hu sa post no. Enti ni akromo mu no nyina ye ne say. Kana mungu nsa na baby apo no obi an no emra. Nti na no pai ebo be na wotwe ne fa no. Na na posu and then him for ya boy ya back Sompa. Hello Nana. Yes, sure. Humana if we don't just have a network and Casanya.
na network ankasa nye ewo eho Mayani, the chief executive officer, Watchdown Company Limited, the Jumanan Kasan Yane Diano. Ono ena Orchin Keniako in Kudahudu a Wabuno any halfo, Mantam Sunyani and Patamono in Ninkomo, Efo the originator in Ninkomo. Efo Igwe. Bokwani eh. Adumo na wonse. Yankopon Adam Watchdown Company Limited adwuma efo nyina wo monte sen. Obia huye, mwasunje, nyame, obia huye, yeguzo. Efo na don sasra light no ehwo asema kosi sen. Asana mbe fresh nyane de binim se bibia koyiye. Oma bo witness no so light no mo ansa me free ho. Me free ho na me say 2 months na me di fresh nyane me nim se bia sanfo fro bi sa wo ho ana se. Almost happen improvement di wo ho. Ose ufri hano na nhihye wa hano se wo ma bo mita no ama wie ama nyankane a. Yes, ansa na me free ho. Na wadaroma wo mo so sama wo mo polls bi na ye dem polls a. Ahi for na ba se polls no mo sie no. Andu hini ba ku ni tie ni opinion leader ba ku tie di o ma hia extra tempos. Ade ya extension and ya ko nti mi di mo mo ansa na me free ho. Ndi wadaroma wo de ma wo mo na nhihye wo ho ne sen. Oh, nhihye wo mu se mi ba no ba ko ye ho adwuma de amomo. Nti o mo kwa na peka be fa post na ansa na me free ho. Na what is post na nanom request is on here extra ones adema wo mo no. What is ya best post ni nyina free don sesere. Da bi man tibi bia sa obi anso mo maneza. Na wadaroma o former ya oya adwuma ho de ama wo no. Wa fra wo se wa best post bi free don sesere. Da bi na man tibi bia sa. Na wadaroma wonso wa ma order se wo former no enkofa post now the man nanom no ensan freedom sesera na. Never. I'm more than there. So I didn't meet the mom free Marco Mom and I made the mom. Naturally, say, oh dear, unim say, enche bianca osma on kwala na mama kwa sisi po na fe baby Kenya na ndru ha na no request ye no nka wo de kwa koma wo mo. That is it. Hey. And the naturally say, oh, for your information, post no ayira. Ewo kuro ho. And I call post now the mom ni nyina no atu ayera kuro no mama unhu ensisi ho eno so a engu ho. Tempos we me ayera wo kuro mfimfini omu di post no bu tempos we me ayera wo sanana. Eno na ama aye na nti ene ama nananom ebodwa kese frɛ Sompa FM, Sompa TV, Sompa Facebook tim ni nyina ama wo ma brunua se nipa ofa post no de ode be ya adwuma de obeto bi de obetare ho obeye wiring bia no nananom enku no. Sompa FM. Nso man bo ma de mi form and grass o Sunyani o wan frame ya bo ma de BBC asi o. Yo. Na wadaroma na yekọ honda no na ayi kromofo bo abaso de. But na bi musu kire se ba bi wo ho a mita no anko ho. Wadaroma uwo one other risk schedule bifa mita ni bio. Mita ni bia. In fact, ya mo time say o mo twetwe di no mo for list no fabre. On the adwuma bia begin say no wan you say politics na edi ya na sa grobi na edi. And the uka so no say a o mo twetwe o mo di no fabre na infanji meters no fabre o mo a. O mo nye serious. Later on o mo who say few names na buy. They go ye na ebe bo mo. Ndi akachi ana. O enye nkachi de na se o mu pon animonimo yi anu na be problem no. But so much list ne ba now the concrete ya nyame ya adoma e bia won benya mita ni bi. O menya e bi ni bobie de no na aduma na me yesisi ya nyame bo okina wura me sameka bobie de no. Ayi Ivan so Poku bobie de no. Deputy Sports Minister de no. Minister no ne sameka ni bi okina. I see.
na efo me de hia me eye don sesere ho no bi mu etwa eye kwan ko kanturo number 1 number 2 eno kura na ye 5 miles 5 miles in 5 miles out ana bi mu so ko eye jato e wo so ye 4 miles in 4 miles out ana bi mu so ko wo wafia eno so ye 4 miles in 4 miles out na efo hwe akwada owo eye class owo eye 9 years 10 years 11 years na otwa saa kwan we because of onyankani ansua de na BC nso yomba betwere yi akwara beba kuromu aba besua de e wo sunyan wadaro ma menim se wo ka me ka wo ye de oye ne wadoye ma me kura kire sa ampa wo ye listening CEO enti wadaro ma for the sake of oma betwere eye ensohwe de eba ne de di ye nimu no so wo mo the list ne ba na wa fight ama wo manya mitani bi ama me why omo fambra me da se mi manager no grow ho o china meji mi asoma no obe clear follow up na omo di bra na aja ade hu nkombo ni we ni nyina be ba na ni nyina ba pe mo na che se post na ayera ne de o ni mu ho hwe oh dabi oh of course ana se sia so de ayera ne de na che se ombenya bi kura anye sese ya oh dabi o me hu ene po beji me yira wo kunu ha o be fa tempo so omo ndi mi hu de ba omo zo me hu omo hihye o me hu Evo, yada se. Sompa FM. Amen. Nana don sasere. Nana ja se here. Nana ja se here. Ana mi wo so. Nana. We poka ye no. Ani se like to post no eyira ye no. Mia ndeni babo no forma na manwe. Mia submission 1-on-1. Ani se na otwini ochina. Be na otwini enra. Ana me bo forma na manwe. Se mi se na se wakachi fo oto wa bona manwe. Ema me kwa me bona manwe se me ni efesia wo police station. Come officer ho. Ema okasen ka me mra no but ne post ni mira be 1 month ni because if we conquer no until if ba ya do ko bona mane no see you wate you say ye hono me feel over no e de be dia port ni one life no enduri ye ho e no mo che say omo ma transformer na transformer no ti say ye ye bibi kakra nsa ye saka transformer ni bi ye no ko na nka me say me former ba ko tena e ko ko tena se na nka ye gumo a e ko be tumi dia boy ye ya ye wo da area ko do so e be say area ho no enti ni former no de me ama bona mane e na na so ama mpinza ko bona mane so de ya wo enti minim ni enti asebi o nyan kan kire de pani no kire de bia na minim ni enti ra o mi nyan kan kire de pani ni se bia bi se asi be chi no na mita no so mo ma ba kokura mita ba kokura ni don tesere mita ba kokura ni don sesere ba kokura se ni don sesere na osim okachen sa mo fa list yanteshi ba ja sa wo ifo number no ipa cho de and uwia gina so na ochia minimum fa ifo number na mawo na woni CEO na nkasa woni former na nkasa biu ipa cho maselala nkasa na tie instruction from the CEO sebe ya woma ewo mi nkura aso no betimi enya enkania na omde asua de na akuafo nso muso ma hunu Sompa TV Sompa FM na monya eye ice anom na monya fish yawe na monya fridge na muso ma no munsu enwunu na me ho ato me wai ya na wadawruma ya dawasi first me FM na mula na ndisa bio me de na Sompa enti se wo ye frɛ wo nana Sompa hene ewo don sesere ne mpata wo nyina eni sunya mpata mba bia se wo ye nana Sompa hene ewo don sesere ta bo matwa wudi na da enum ama wudi ko jina so na ne asiami ni mo nkasa wai bacho era se Sompa nie akatua panie abusunya mo nkafra mantimi amfoma nko e papa Sam Bennett ochena Yesu ya adoma munhia me na afei menya no full program de ntia aposifo na wo sunyan antimi ankwanko ye operation no ma wo mu firi Kumase
ene Kofodia ene bae na wombechi Sam Bennett ne security guys ne ba akode wo mo hunu nyansa ede koma sunya posifo se wo machi abrante ba ko ye suspect nti ene mo na mote brofo ye batin kutunkutu enti mo de sunya posifo mote brofo enti mo prosecute ehwa na mo de ne kokko the following day asana papa Sam Bennett e koma ne bail e ba chaw e na e course and then wo police adwuma emra ne sense so be operation bia some ya national security some ya hefo no mo betimi aba ba ye de mo pe ha na mo wie na so bi ye nsamfo de de atia mo de a ene afa de mo behunu nyansa se kuro no police fo wom nti mo ngi nkonkobo kwadu na ye kokumase na mabusa se adenti a munim saase mo batinketinketi saa no momfa de mo che no ankokumase makumase posifo am prosecute no se mo na mo bati enkutunkutu mo na mutimi sha asomade ana sesen na mabusa police commander meko ho makwa busa ase o chena tweme ena ne me ne CEO Sam Bennett panina nkasa ene na busuafo nyina ekohia ye me ni metim ma o kire masenum fi coffee kosi ase se twain sanra so ka se ye ne wo lawyer din komo better sana adwuma ne ye no o kire yankopon ya adom ne Yesu ama ne yetinkom me o ma wonkwa ne me ahode ne yehia me de bebrew na wate ase ne mu ye ene nsem akeka pacho so wote wonso na bibi hawo bibi teteo anase obi tete obi ha ufie wura oso no beda de ufie wura de yon wani nye ho fa ne bra na me fa no ko the regional rent control na emra ne sesen o ta se ukunu oso no beda abroso oso mpene anase oyere obu too much fa ne bra ana yen sa asesem ahensem yenni asama e court no yenka hyenenso apart from that the aka nyina no fabra ne ma kwan no ne yenkyere kwan no mamenkia the circuit court judge brekum makonta no akonta won tesen one minua ba Abigail mechiamo na menchia high court judges mienu bi omuso tie ofa Charles oso yedmo high court na menchia me mate bi ono so yedmo e Sunyani high court Vincent mo ofa ozo mechiamo ene ma mate fo mienu amoso yedmo high court nyina bibi ntina mpese mo bomu de mo hoye amnchia mu nyinara abusu ya mama wakwanya na ochame maju kwamna ye ku bibi wo ho case ba ku bi wo ho nom free ahima ene baaye de na fa na ya hima hena na osusu se urabi sika kodi na ho a oso ndo beko police no na manfo epati pacha kwesi sen onse yetu ho na moko na ho e ba sa no yentimi nka se yenkona na ase ti ekona na asemo no so kire mu asem no ewo eye regional eye CID fo nsem a omu tu sa asem no ho anamo na che se ewo police fo nsem at regional headquarters okay ama yesa so called headquarters ho okay emomo e kire se no kranti CID ne kura asem no no ye nua Adams okay case no honum okay to robia de dan se one na ya himantama sembi no yesrewa sanse na ye pani enese bia ya sheda se nkan radio no so but ye ko nyensem nyina akra na ye kan wo da bi se bo ye so no office wo osimetia ye ko na ase no by no kro wo mu se na se wo kwa hafu se ya MPP constituency organizer bi aje obi sika so de ko ayi police say 100 million e wa hafu osimetia nti me see no problem so what I say nti no wo police for so mo so mutu ho na mo na de besi bia no on be masompa ya swat yes your target ni sa asem ne yere so a I said the command the law enforcement agency and nyamiadom e the law enforcement agency so you leave it to them omutu ho na mo okay yes ro ma so mo fa nchen omutu ho na mo ba bia ye dro no 0543989989 and 0247989989 we are na me de Nsem Sisi enes eye kamasem mami ahoma no na me de atodwa ntutu na se bibi hawa entra se mamenya hypertension entra se emenya eye hypocholesteremia emfa ho na menya eye cardiac arrest emfa sa asem ho na fe emenya potobiribiri mesrawo fabra na enkyere okwan no ahemfo ba nananom ba electress ba wo ma so na kyere yade
de wa homa no so no menchia eye Nsem Sisi na ogime so e na wo kan se yi na Nsem Sisi pa memo wadwo hypocholesteremia no eno eye hypertension ni nua se pressure no kosoro eno no eye hypertension but e kollo nso so etimi kum eno ye friend hypocholesteremia no yes eno no misua free Dr. Francis hontie wo mitrimi pressure no say kosoro too much e dangerous e bad form so too much e serious hello 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 maso ebetimi yesi because o person tie Sompa bro so nti pacho man ko fon kakra ma me why hello hello wa me just o tun kakra hello hello Nsem Sisi o ana Kennedy pacho di ko sa friend nana Poku Piesie fa semche mo organizer kwabrani nana kwabrani o phone muda ho nana andra na onim andra mi wo ai bluetooth bi o ana ma connect YouTube ne dia ma no ati na ja me hear live na ja na mi na ese me friend sa bluetooth no wo so ntina ese okay la no me okay kafra yenti o you nana ye da ma sene aja mojuma pa moye de yo kan na ese nya me nka mo no nshamo ane mojuma pa ane mo modembo aja mo ba ese mo be so me yampa iti mo deni mo na mse na we no so eda ho hwan papa me ba why mati you rende na kan hello 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 me ba Nsem Sisi o na what can I say pacho hwan ni o good evening pacho ni ka sa friend me ba cho ka sa free Sunyani ya me ba cho wo don't say flash media nani o matimi akofa pole anti nipa and the chromoto mo woni po fa pole asemi ya de me ba cho ba ko so ni se me se na se be last week me tell mo ka zula e fu tesi me ba cho na ko si se yente wa se bia zula e fu de nga cha yente wa se no ma fi o chene ko bia de panyini ni be ba Hawaii oh kafra pensuo bi nom hello 0543 989 mami chia me wofa donko ene wofa chere hello ajo ma radio no ko phone kakra wai Pacho di ka sa friend hello Pacho di ka sa friend Pacho me ka sa fin totroso kafra entotroso fo yentie mo yo nana Poku Piesie fa semche mo dan ye Moses ni ma hu da entotroso dey do some friend say wa mahini so Sompa hene ba ko pe Sompa fan club chairman yes sir what can you that was say hey nana Poku Nsem Sisi ampa o nana no bi abone bi no kwasem ni aye ho ama me papa na si obi a wonim se ebia isa poli kula yeko wiaya e de o mai bobeba o we de nka yesre na nanka jobre o ma ko fom kakra na ni kebia poli no o benya o mo sabeka enti wada horma na ku kabia ebem enti we de kom na o mo nhwe na o mo manam na fom na duabon de ano ode
ano de we ma sim papa ai na that's it flow is what baby dan ye Moses oko jedu Kenya so number 1 number 2 ntotro so wo mahene so efie bi omutie sompa hello good evening the ma Nsem Sisi o gaga re ajai o kaza free kaza free ai balinto yenti balinto nana mo ai ejumapa oboma sinjane ni kana manyina nana na post na omukufa de minti asio na post aguha na o ma sisi akode edi amete kesi sa sinjane police for awo ai kuma sa abaye sa ankwasi asamne de dabi kafra hello abuku Bankuruvi wa me sa Alhaji Katro say me di kanja o na sima pia me manipia na Bankuruvi na camp bi na wo ba bi a eye makaranta no wono e fro say opposite filling station na yeah Kandahar on na the company is also Lionheart yeah and what Obroni store honana na the Lionheart from no be makaranta no say boys no more team hono opposite extra filling station no okay na Obroni store kwanta no ba bia ya raskrapata ba na so ho efa Albayan okay na boys what dey no say dey wa here asa na me hu group bisa boys one also DIG parliament okay bajo yenti o nana ma mama basu ni majuma pa moye nana in fact mo bojuma na me ntiasi ni ye bi ofrase nana bi abono boy anu e di on o man mbra fumbede nana o man mbra fumbede ba nana ejuru bi ami bi sase post no mo ko no mo ko chan ko de musa sometimes the post no mo da be gun kwan nchen be di nana pa no le mi ka wat ma be wona egu kwan no ho pe very good o se sa area hono de tam gra kwa unta unipa bi ko mo ina mo kwa fu ko dom se area on e ko pa ni se ni hono life city but me se me wan wa pa post ko pa na ni pati be fana obi awu ko be na ni palfa be fa post ya semo and you sometimes they say ba na che se mani oni musande ko tama mu pie tama mu da tama mu ye movement anana na de me kan me nyaade mi kodu na em nwanwa kora very good obi ye ba chi ba mo se ko ni ba ka because no better say them say obi ani go them say the mama them say ni pan ko fu them say ni pada anya sapa na enye ize saso betra fa sa no ma no aba because from dom sesra uba mari samu se sunya amanfo sifie na ye wu dom sesra no dimi en wa post no ne ba ku ana ni bi na aka se mi na de ko no mo be bregu o ta se na se bi ko ye pro ya ja wa ma djuma ya yi so mu se ku ko ma so ma sisi ayo po ni kra mi ti se kan ko mo be to aso dimi de to me dear on betting for no kumani kan ba na se pe wo so mo no ma bi se kwa o mo nya na 5 million djuma ni fio because the daughter was not getting that you want to put in your constitution again. No, the area no man. But me to me here. Give up the money and the papa. The only said the visa will be doing there. Now they are because they are money profile. You see the poor ever put in Jamo, there, you months of crowd. So, no canon. So, the only one of connection between here and Papa. Because I you in the man van dia group
never be a chief of we are tiny. We say this here. Consequences in our winning. Life, I won't read this movie at it. The only the beginning movie. There's a money profile. The only connection, hello. 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 Nsem Sisi. Ana can say you are Pacha own to say Papa. Don't Pacha now swear. Oh, I rather not commit to the Abuso, like a free, Prababida. Okasa free Prababida. Batani Mura. One one fear Prababida. Papa. Oh, Yaminshiramo. What be a mukuha? One. Yemu the catcher on not the you. Eh, Casababi, Amokobia, Wamudiachi. Well, now you show what Mulata. Now you do something. Poku Piesie why you say with the Mulata. What's the why you got drama here? Say you was Sompa FM Sompa TV. Sompa. And Chebia, Baba Prababida, why? Pajama Mira. I the American says that they will say the man Ghana is because you pay you from Qatar almost a you. Who just like to post with you know. Okay, if you want to pay you for your in the yes, I will. Until another moment, the Omoyano, a young disability, Omoyo Musa, Omoyo Musa power Ghana, and yet, but this is dry. Papa Yamika, who young man, bye bye. Fie Prababida oko aye konti shele ene mpatam ho nyina omabie mukuha. Hello. Paja hwan ni o? Ato me di fuse ne mkasa fra troni. Atroni fo yentie mo. Yo, ana we de egbo mo ba so na gbajuma pa moye. Amenka ho nyankopon ba ho ban, ba bi obefa bia nyankopon di wani mo kan. Amen. So nana we that said ya kakana mi to him etiefo na ya omba manso na ya basira na ka ya na mama yin titi mama Matias obi be kina so sta na o ekira basana akoy bio we de no ami bom mo de ataka me wura zo man ti mango eno anko na de na de rof we de akoy to say asunu minu na anya ntoko kwayem abana sa sign na ebre ya be de kogosi onya die ni munje de ba kosu bia ya be nya anko pankam that's it mama hinkofo matese mo pese mo frɛ atuna wana fogo no krum badu krum. Hello. Hello. Bacho hwani? Bacho kasa fi Sunyani. Yentio. Me post na sama mo kana. Me odon sre ho. But ombo amanya me cut me yamagin say obi a woni electrical so fi wenti me fa pool. Enti me yamagin me nim say sa phone for mine no obenim ho bi. Hey, ususu say because Dabi kase ususu say ana wadwene ya say. Me susu say me nim say obenim ho bi because ono na wa me di post na begu ho na enebe 8 na obi di kia adani suppose no me minim electrical so we no me post because I'm there because I'm in fanya he na say obi so timi ko wiya moto no ni moto chi moto bi tanya ani okoton na say mi arizo obi fa okoton ma han okoton ma obi ohia ayi light post actually light yakoni fi me dem hu say
asoma si hia po na mikoto ama no Mati na na mo si asoma si hia po na mikoto ama no obi oni electrical so ho aduma ne behu se asi hia po na mikofa na de akoma no woni mo hia ukofa umfa woni na nipa de akoton ana secondary o say amabobo meters meter ba ko kran kodon sesere ho sa meter ba ko kran kodon sesere ho okay nyame ya adomo memene da ibe sa asem na chi why okay me da say hello paja hoini nana Poku Piesie nana suankwa ahene breakthrough manyere hini Dr. Power ana mo de Nsem Sisi yenti doctor anyway ya mamu eyo na kaka meka fa papa no bi abono ya sempa se ya ubo recording no obo se bia no a obi obi adwuma obi awie anaso obi obi adwuma wo light won se bia won se yi ebra atodwa fe no so wonu se wo light won sem na wo fa light ho ade bia krono die se ti na nanom ato papa na budia idua no ayedua suma krotamfo ye friend say dia krosuma tamfo ene kire say suma no hwehwe ni oye sabone no enti odu ba bia obia we realize what dey bia wo wabo obia we realize what dey bia sumadua tamfo no wabo ensio no frefre ni ensio ye bofo nipa bia be realize ho no ma wonu ensio na se ensio mu bia no light no ebia bono ebetew ti sevia ri mpanimfo wo mu mfo mu nansi pom no mu mpagyan fita fanko hene no ko kan kire ne se ye sai yakun efiri wutirim ye ha ye mpanimfo ye dan ye ho sabi kromfo ebia ye ni aye ho ne mu hwehwe ne ye kwawia wo de no no mu mani jampa wutie bia fufu ndi nana se mitio yi na kire se dua osi dua no boy and design osi dua no boy and design dua no boy no eye suma tamfo krofo dua no boy na kire se suma ne nam na enye don sesere pole no kura na se wakwa wia pole bi akura o no bi wia light one ye bia we na se light one ye bia eno no wode nam sesei ti suma te se bofo suma what te se bofo na so te se mframa odia also bodia baye na de ko sum so ana tata kraman no e de nyawo o se on fa wonya kraman you was one for Yakraman. And yet, the near that be a crama was to be a bay also. Okay. It one sentence to him say, tell the young boy, you know, we are real penny for 3 penny for and penny for so. You know, because we are real for me, we are real penny for me, you frame me, no, without an announcement by him. You know, you're done for no. As I'm saying, of course, who is the boy saying that I'm saying, me dad, me yura. The sense, Nipana ko kanto kwa kesi aba be kamo. Kikasema ko pata na nano. Na sa na say, movie a real bombe ko tiya po neka. Anya sa dia. Se mumu bia da ye kron sem e wo via real na se ngani anwa. Tendiana wabono e be chibu ni mo bushina fo. Na se via mpanufo binom so dia wo kan se obi so ba na so de na nasumankwa kan bia ye tie na se ababa ye no kure da ho se via refo ni binom bokro no ana patre se ebi ana wa fa ho maketu abi dia josu obi ade ne ko ho ne manko o ti o me ko ho ne manko ebi abo ade enye e wo bi abo no bi abo no se nya bosum ne enyo be ifo na di abo ko ofra Antonia mambo sore bosumfo a
Oma before wo area on a depo. O fra kwa je abosumaduasa e wo breeding kransa ono oma ho yemum ahonhom se beye no mu ho no sakraman fo no mu na deko. Ese se wo kasa ya wo sa de abato mframa mu atakraman buru 3000 na tie. Be ubi o ye befo bi e no beko ahayo bi ya wotie wasam ni wo de ko se nana me pa chawo eduabo se yakoso odon sesere na se ba bia asem se eti ma metumi kwa na me kwa hwemra na kwese police headquarters for every obi near the bench and the court to say infanti nipa near the post at the they say na by for wo Ghana ha wo mati asem efiri mo video so no say ya num suman kwa fo ya sebe mu sebe ka bro na ye wani ka kre ye nyina ye contract de maye because one over this domini bidia ko na so be kromfo dia ko no sunsum ye wakonya ye di mawo anase wo moja ye di mawo anase wo post na se di bre di mawo ento mo bi ababo mo de so ba hwehwe sa kromfo ni bi enti bra me ba be hu se wo wi ahoma bi da de mo nye sa ahoma no na de wo ba ko na namba to bi light ho ahoma bi na sunsum kutabi enti je no ana Nsem Sisi Sunyani ha o Sani pani wuya yo sango fo ni wuya ta krekra mo video no so no ya announcement ya wadi sani pani ho asembi den bia no bi no o so won fa na busia fo na ase obi hu poru no bi on fa na ase wa wo ba kwa yie ni bia wo be dia yie na duane ana so be dia yie no mu hu eno ma bia no ya ta nam na ma obi eju be si ya dani bia wo nsuo mu a ye kuma kokko na ni atete nam na toto atwene etirese ya che nam na pete sakrama bi amfa bi no ngori rensamra ase ayi wo ba ho ade ye tunsa tesika wa wo ji bi ye tunsa bi ano asem da wo so okay atina na ye da se na no ye be ko na so ye na kasa ya me sra mu nyina we da se efa we chatwo na ye ko hello open radio no hello open radio no dodo sorry na kwame ni sie yeti kwame na bishop ase na on so ase na say what may be talking about indecent exposure na the question me say na mbwa who so no baba ho na wa makra na me say to on the baby abisa no mame nya me pa me question me say sa ho no how between dress indecent here yi na wo de to yare ma no Africa ha nkwa no mo wa na say ukwa bruki so ebi ho because in during summer time it means say white no omo ye the same thing it omo no me question is say that ho ebi ni ho me ebi ho ha omo so omo ye different thing and omo de omo ye papa nkwa nti omo nto yare omo ma we ni ade mpacho ye di sana man enya meta abusia mama mi fansi na yenko home ochina no numni fa na ye wa ha na ye beboa amansan nyina se ke kopim se nondu ebebo a support for no na sima dunu mama ye nondu aba support so sports head and the programs manager Chim Barima Papa Clef de beba anwachi osofu justice a enche 3rd September oba ware ono so ebeba be humu enwom na wamma enyame asem se de anopa bi ode breye no wabia homa no so de amawo kopem se eye seke ebeba 15 minutes to 6 ni akọ Sompa Kumase na wahye so samre ya me sorry de the legend ewo DJ mu aye DJ Dawuro the legend DJ Dawuro wonde nyombo pa obededawo ama watimi ada na woma ede yakọ abefo ntintan fidie no aye res ochiame kwasi nimo na sie kwasi Joshua ofriko kwa mamechia Bismarck sabo mabie mu ku ha awo mo 8am arade nka ho onka yenyina ye ho onka wone me ho oma mapomoden nyansa ne akukuduro ochina de echia yakase Mo Mary adoma shawma mamenchia Roman fathers nyinara na menchia eye moa makanyina medin the honorable